Ova jedna čokolada ne može da me najede. Uvek me otvori taj apetit kad je pojedem. Bukvalno mi fali posle još jedna ta kocka da bi se baš lepo ovako najeo. Da li postoji neki način da od ove jedne čokolade dobijem gratis još tu jednu kocku što mi fali da bi se najeo? Da li postoji način? Pozdrav YouTuberi Kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ćemo da snimimo dva eksperimenta, dva neka trika što bukvalno ne mogu da shvatimo o čemu se radi, kako se ovo dešava. Pokazat ću vam dva trika i čekam te neke vaše komentare da mi objasnite zbog čega se ovo dešava. Prvi trik, to će biti sa čokoladom. Da li ste znali da od ove jedne čokolade možete da dobijete gratis jednu kocku čokolade? O čemu ja pričam, sad ću ovdje da vam pokažem. Evo ovdje sam uključio ovu drugu kameru. Ništa, prvo ćemo da otvorimo. Ovdje sam kupio Oreo keks. Znači prvo ćemo ovako da otvorimo čokoladu. Evo ovako. Pre nego što počne ovaj eksperiment, jedna jako bitna stvar, to ćemo da izmerimo dužinu. Koliko je ova čokolada. Evo ovako, evo ovdje imam ovaj metar. Evo ovako ljudi, znači dužina čokolade je tačno 15 cm. Sad ću ovdje da zoomiram malo. Evo da zoomiram. Znači kao što vidite, 15 cm, toliko je dužina ove čokolade. I sad ću da vam pokažem taj trik, ili kako se već zove, kako možete dobiti gratis, znači tu jednu kocku čokolade. Prva stvar ljudi što trebamo da odradimo, to je da isečemo ovako čokoladu. Evo ovako, ukoso. Ok, malo tvrda. Evo ovako. I sad, znači, to što trebamo da odradimo, ok, ovo možemo da pojedemo. Sečemo, ovo je ovdje deo gore. Evo ovako. I ništa, samo skidam ovaj ovdje prvi deo, ovu prvu kocku što ćemo da dobijemo na kraju gratis. I vidite sad što se desilo. Ok, ovo je bilo ovdje. Vidite što se desilo. Znači spuštamo ovo dole i stavljamo ovaj deo ovako gore. I evo, dobili smo ovu kocku. I sad će neko kažu trešnju, to je manja čokolada. Sad ćemo ovdje da izmerimo koja je dužina ove čokolade. Ako se sećate, bilo je 15 cm. Sad ćemo ovdje da uzmemo metar i da izmerimo. Dužina čokolade je opet 15 cm. Znači ovdje da uzmem kameru da vidite malo bolje. Evo ovako. Evo stavit ćemo da vidite bolje ovu čokoladu. Znači, evo ga metar. Dužina je ostala ista. 15 cm. Ne znam da li se vidi. Evo vidite se 15 cm i s ove strane isto 15 cm. I kako je to moguće kad smo mi već izbacili ovu jednu kocku čokolade? Znači kako je ovo moguće? Evo znači ovo možete slobodno da pojedete. Ovdje vam ostaje opet cela čokolada. Ok, nisam trebao ovaj donji dio da pojedem. Sad se ne vidi lepo. Evo ljudi, to je to. Ništa, napišite mi vi dole u komentare kako ovo moguće se desi. Eto, ostala je cela čokolada. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog današnjeg klipa. Ovaj drugi eksperiment ću da snimim u nekom drugom klipu, pošto je malo teži i komplikovaniji. Napišite mi vi dole u komentare ako znate razlog zbog čega se dešava to sa čokoladom. Ovo će biti neki novi serijal na mom kanalu, bukvalno ću da pokušam da pronalazim te neke zanimljive eksperimente i trikove i snimit ću ovakvu klipu, tako da ljudi ništa, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se vam se sviđao, vidimo se u neki drugi.